Alright. Hai, nama saya Shalini. Saya finalis Mrs. Of Malaysia 2026. Actually, perasaan saya bila first I tengok diorang is like memang tersentuh. Sebab walaupun mereka tak ada ibu bapa, they all still kuat dari segi physical. Like they can go through physical dan mental. And then daripada lepas tengok diorang tu, saya sedar kelebihan yang saya ada, and then kasih sayang yang ada, then I feel like want to share more love with them. Hai, saya Tengku Fila, finalis Mrs. of Malaysia. Perasaan Fila datang ke sini, yang first Fila masuk tadi sebab juga because I have children. So macam can't imagine they live without their parents. I hope kita dapat berkongsi rezeki dengan mereka. Yeah, that's all. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Emma Huan. Saya finalis Mrs. of Malaysia 2026. Apa saya rasa datang dekat sini, kita pengajaran lah untuk saya. Kita dapat berkongsi kasih sayang dengan mereka. Yang kita masih ada mak bapak, kita kena hargai. Dan yang pada orang yang dah tak ada mak bapak, kita tak tahu apa diorang rasa. Ya, so datang kat sini kita boleh share kasih sayang dengan mereka, rezeki dengan mereka. Bye.